Namisengela abakonfwa konse kuntwale ntambila mashina nga penga fintu tusosali onseni ne Michael Chisheta emashina yandi pakushikwa lero ndefwaya imuna ine twaka nechewo tuisambishe tuikanshe mu lwendo lwa bwina Kristo no mututolesha kwenda nawo pakushikwa lero twalaenda nokutilati ushomulwani obe ni nani ushe umulwani wobe ni nani, who is your true enemy, umulwani wobe wachishinga ushe ni nani. Emashiwo twalaisha okusambirishanya okufumya mu kipingo ichakwalesa. Twalabelenga abena Korinti bachibiri chapter 11 verse 14, 2 Corinthians chapter 11 verse 14 emo twalafumya malembo paushikwa lero natendeka ukubelenga muri 2 Korinti chapter 11 verse 14. Chipingo chakwalesa chiyeso sati kabiri techakusunguka pantu satana umwine ayifungusha kukuba malaika walobuto nalabelengamo na kabiri pamusangu wakukonkomesha. Mu verse 14 pale sokutila ati kabiri techakusunguka pantu satana umwine ayifungusha kukuba malaika walobuto. Kanshi chipingo mubena Korinti chapter 2 verse 11 cha tubelengera nangu cha soso kutilati techa kupapa kaseba nya satana umwine ala isungushe kubango mungeri wa lubuto mwilabo mutwe tuimisheo tuleso support lekosereshanya mukashita fyakalinga mutwe ule tila tubishomulwani obe ni nani. Ishiwina labira pokulondolera ya bulwani ishiwiri ya bulwani lipiribulo kwebati umuntu who is not friendly, umuntu ushirite chibusa, umuntu inga kuchite chintu icho engatemwa panshita ewe inga plan omwineka kanshi ishiwiri ya bulwani lishiwiri ya fina sana lishiwi ilisendelemo madala lishiwiri nga senda mo kabolala lishiwiri nga sendwa mo idangwiri nga londololwamo uinga kusanza mu musango mwine watemenwe kanshi ule ito omulwani wobe aliba very dangerous kulya nangwe aliba very dangerous kwendela pamonangwe aliba very dangerous ukulanda nangwe fintu ifi fyose nangu kupanga nangu amapangi pantu tawishi befi alitontonganya nomba nangula chinga befyo abalwani kutina balondola tibaba babiri kwali baba number 1 able to identify to say this is my true enemy uyu mulwani wandi nalimu ishiba through ama action if you achita takusekela tachite chintu chichonze talandapo chintu chisoma pakati kamwe obe you can easily identify that person at you mulwani wandi na abantu abengi bali beshibama opponents babo elio limbi ishiwiri abulwani kuli type imwe abalwani aba very difficult ukubeshiwa kutila they are your enemies. Among those pali ama best friends benu bambi ama best friends benu bala babalwani benu but tamwishi befyale chita scheme befyale chita plan bamu ma family members to some bakashibabo to others bena mu palamano babona ngo abalume babo to others bantufye ababa chipanda ebo bapalamana abo kuti baba balwani babo nomba nshirelanda pabalwani abantu pabushikuwa lero I'm going to talk about or shed more light to alatontomesha sana menso Yesu nokumoneka sana okusanika bwino peshu ya bulwani ngomuntu otwimisha ati who is your true enemy obe ni nani bakubalira po nsuminisheni nondolole contextually chipingwe fyo chachi tusambilisha hapa chachi tusambilisha chitecha kusunguka. Do not be surprised or perplexed to see that even the devil himself ala ichinjo kubango mungeri uwalubuto. So omulwani type twalalanda pakushikwa lero twalalanda pali satana ngomulwani your true real enemy. Elio yumulwani twalala ndapo type yakwe temulwani owinga muna timulwani wandi kumenso fe yobyaya kano kuba kwetamenze yakumupa shirengeshwa timulwani wandi ninshika sebanyabelo omulwani wobe ichakubalira po ichipingo chitufunda satana teshira chimbi eshira mukwipaya ukwiba nokona ola nomba ndefu ayalisa mbiro tukasambirishanya pali vivintu fitatuwarumbula ukwipaya ukwiba nokona ola paushikuwa lero ndefu afiremi chite shed more light pakuti mwisuke amenso mumune kutila satana mulwani wenu aba musango shimulwani wenu. Number 1 kasebanya tafuwa ya imoku ishibe chishinga paluwa kwalesa
tafuwa yaimo okubaba abumushirwa babumupashi tafuwa yaimo okukwata omweyo wamuyayaya no wonder he used all gimmicks and strategies ayamoneka nga flowers lelo flowers ayakwete emyunga rose flower kale moneka wino wapatalinga wapala mawayai katako watungwa. That's how the devil works. That's how clever the devil is. If you abomba munjito yakwe amoneka nga uli friendly nga best friend kuti amipele chintu nomba chile chintu amipela somehow somewhere it contains slow poison to lead you to hell ukuchita drug ukutwala ku hell. From today, my brothers and sisters, I want you to know that the devil is your real enemy. Pachilongani nona ngumufilongani twalikwata omwafya. Others they even scheme bad thoughts concerning ama plans aya kupata omuntu. Number, they are forgetting that that person is not the real enemy. The real enemy is the devil. Instead of generating and converting that energy to fight the devil through their knees, kneeling down and praying yukupepa, bena energy ya bachita fight back abantu banabo. Bale laba who is their real enemy. My brother bushewali mushiba enemy obe. Bushewali chishibe chirwani chobe. Let's stop pointing fingers upon uyu wa musonta. Everyone abango mulwani obe. Let's focus. Twishibe kutira tikasebanya mulwani weso mulwani uwisa na sweet lelo kuli sweet na bikako poison chile moneka nge chisuma kumenso nokulya lelo na chikwata sumu ni sweet inch esa nayo aisa no buchende mukati akamyosha abantu ichimfika nge chintu ichisuma lelo chali kwata poison kumpela te poison fe kumpela chilo na ora relationships kuba upana no kupwa chila deta amalwele pakati ka abantu esa nenshi esa na sweet chita containing poison ninji yakwata yisa na sweet no rufimo chile moneka kwatina limo omuntu aleshibikire chebo chakwalesa ichisuma sana kanshi muchebo chakwalesa mulya alesa nkanyembila nsoma nembila mbia kwa kasebanya just like the devil played his cards pa Garden of Eden. Achita blindfold abakashiba kwa Adam abebo kuti mukabanga lesanga mwalyechi eshire neshiwi umule umfika ifishinga lero mufishinga nafyo naikana tukwata bakasesema babufi natukwata bakashimikira babufi na masambirwa yabufi asaba ngeni mpanga yonse aya leo mfika nalimo sweet kwati nalimo chewo chakwalese chachine chile tusubinisho kuchite vindu ifyalipa lero mukatina chikontainer poison nachikwatolube mbusumu ile twala abantu kueo satana kuti aisa na sweet i sweet eshire nayo ile moneka nge isuma lelo na ikwata poison musheyiwe ni sweet satana kupela chinisha kuzemba ikira ko chimoneka nge chisuma icho mona kumenso yo but you cannot live without it echa kusendera nenshita ukuti ufike pakusumina pali Yesu Kristo chali kusendera nenshita banti uli greater tingana afuma mulichi nalimo mulibuna makwengwe mulubembu emondila mkalia shani nikaswite kwa kuzemba ikirako ali ifungusho mulwani kumoneka ngomu ngeli wa ruto ushewala twaliro kwikala muri lifestyle yo wasenda nangwala sumina pamfum Yesu Kristo kupokera Kristo Yesu wamia inshira yobe wamia mibele yobe in the next coming life. Believe and accept the Lord Jesus Christ. Musumine Kristo mupokelele no kumusumina no kumusumisha teke no kwenda na kweje kumusumisha fyateka moyo wobe mukonge nefyo alenda emo aendele efyo afwaya bamayona batatacha fe chiko sele chichinono fye ukulolesha pafyo lesa afwaya ifo twiruke twishibe mulwani wesu lekeni ukupatana mu filongani no mumayanda muisa. Let's recognize problem, the root cause. Ngamulefwa ichimuti chume. Don't deal with the leaves. Awama leaves mule ikataula abantu banenu abo mule chusha you are pointing fingers. They are not the real problem. The real problem is the devil. In fact, Jesus Christ identified and solved this puzzle. The puzzle in Jesus Christ asolved.
pabasambi umo alini Petero Satana afwaye nshira ya kuingira muri Peter nomba Yesu Kristo aterwa pili ukamulolesha Alan that get behind me Satan if you are so silly tamwenemo Peter tambiri okulwa na Peter okuti amuchene tambiri okulwa na Peter okuti amufune mu life yako evi he saw beyond Peter amwenemo mumutima kasebanya. That was his real enemy, the devil. Mwilaba tuwachiwafe muri 2 Corinthians chapter 11 verse 14 imo tuwachilalo lekesha mwachiba amashiwo tuwachiberenga context ati mwilite chakusunguka nakasebanya alayifumusha nokuba omungeri walubuto kanshi twisule amenswepo tuli. Next time tukesasambira ife tuinga dealinga n'abantu banenso abaletu pakasa ebo tumonanga abalwani besu. How can we deal with them? Elio kuti tuwachita protection ku bantu aba musango fidia within the church, within at home, okunchendesha lekana lesamipa lekonse kumtumuli. Amen.